afternoon. Speaking to Dr. De Villiers, how may I help you? Hello? Sir, how may I help you? No. I have a problem with that doctor. I have a paining headache. So when did the pain start occurring? Ah! Yeah. So when did the pain start? Like recently or what? Oh, I last week when a doctor last week. If I was you, I'd suggest going to the closest shop and buying a box of microdose, or even come pop in here by me and I'll sort you out. Yeah. Man, vele ndiye kuba ukhanda mayeza. Hi doctor, thank you so much for the Yima. Kayibethe ngekhumshu ngoku. Kayibethe ngekhumshu ngoku. Naxesha lakho majoke. Yo, hayi ezintwana ezi zenza clever zinuka amakhwapha zonke ndixelele joke yhu ziyandika kanjani yhu man yes phoxiwe mna ngoku ndigiwe mna ngoku ezi ntwana ezizama ukhumsha kodwa zikwazi nokumsha nto loo nto yes man